Bokajan Hatigao Manipura rong along pang tek the abang pu inut anim supyapan apran armuten. Skulamen pen jiri paroi sira trok aron ripen long lialam ki along an WKS atum kahumridam. Journalist Associations for Assam Karbi Longri Abirta Pukimi Ranrong Pi Kongchunbang Sahil Ingti Atumapan Kepekpon. Ahok hetangka beha ke klemabang purai komsai kiari deng helia mukirwajok GMCH along si kilangna. Aprang si Birta kilang rado anupan kardom bajirlo kardom non Birta than jebang sami ujang terang pi non arju ikha Birtang tonpe. Bokajan Police Station ke parlo Hatigao Manipura rong along jakhong ni phai player ni adapor phai kebra minithom ke por malom a hemalong nimsupi nut vet ke do hot pang thek thea bang phu hemarlo ludam choksi nimsupia phan apran armut tekang det nimsupia phana che thokalong blade pen rod lut si in chin pen tok dun thulut lo Bokajan rai komsai kiatum la so Birta long si tong se kot pen adimalong palidon si je parideng ponlo Lapen ki thitang abang arpuma phan postmortem phan saideng ponlo apran ke damjui abang borokha kakuti pusi pangthek pon Birta kiri poma hotke kupi ko son pentong apran karmudet lo ni patini pon thek thela la so putha krai komsai kiatum chepari deng pon si klarda kalam kachini ja phan kiri gatali pa saideng pon bomlo la so hawara long la sonalam ki avi pinlang lapen ka pheri mi mya son avilang la si majok atumle la sona sai chuklem sitami rita lipsi so dakakang sai pivek nang jipusi Hatigao Manipura rong animalia tumpen kachuning report Bokajan pen Rajipson rong pi Karbi Longri Abirta পতে এনেকুৱা আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলো আকি চনৰ পৰা আমি এইখন গাঁৱত মই বসবাস কৰি আছো কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা আমি আগত কেতিয়াও দেখা নাছিলো 2025 বৰ্ষত এই বৰ্ষা নামৰ যিজনী ছোৱালী এতিয়া হত্যাকাণ্ড হ'ল তাই দেউতাকে মাকক হত্যা কৰিলে হেতু এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল আকৌ পুনৰ আজি এবছৰ নহওঁতে এবছৰলৈ 20 দিন থাকোতে আজি আকৌ এই বৰ্ষা নামৰ ছোৱালীজনীক কোনোবাই মানে অচিনাক্তই আহি ঘৰৰ ভিতৰত হত্যাকাণ্ড কৰি থৈ গ'ল আৰু যিটো হত্যাকাণ্ড বহুত নিমৰ্ম আমি গাঁওবাসী এটাই আহ্বান কৰিম চৰকাৰ প্ৰশাসনক এটাই আহ্বান কৰিম যাতে দুখীক শাস্তি প্ৰদান কৰক আৰু এই দুখীসকলক কৰায়ত্ব কৰক যিসকলে এই হত্যাকাণ্ডটো আমাৰ ইমান ঘন চুবুৰীয়া এই গাঁওখনৰ আমাৰ নিৰিখ এখন গাঁৱত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যিটো সংঘটিত কৰিলে সেই ঘটনাৰ আৰত আমি আহ্বান কৰিমে প্ৰশাসনক বিশেষকৈ আমি আহ্বান কৰিম খুব ভালকৈ মানে ইয়াত তদন্ত আৰম্ভ কৰক আৰু যিসকলে ইমান নিমৰ্মভাৱে হত্যা কৰিলে যিমান বেয়া মানুহ হ'লেও এগৰাকী নাৰী ঘৰৰ ভিতৰত আহি লোহাৰ নিচিনা মানে গুপ্ত অংগত দি পেলাই যিখিনি হত্যা কৰিলে ব্লেডে কাটিলে আৰু তেওঁ ডিঙিটো দুভাগ কৰিলে গতিকে এনেকুৱা হত্যাকাণ্ড আমি কেতিয়াও আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আমি কেতিয়াও নিবিচাৰো আৰু আমি অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈ অনুৰোধ কৰিম তেখেতলোকে যাতে আমাক এই হত্যাকাৰী ধৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰে আমি এটোই আহ্বান কৰিলো সন্দেহৰ আৰত এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো এটা কথা কম হয় ইয়াত আমি কিছুমান বস্তু আমি দেখা পাইছিলো আগত কিন্তু আমি বহুত ভিতৰৰ মাজলৈ সোমোৱা নাই আমাৰ এখিনি নামঘৰ আছে নামঘৰত আমি অহা যোৱা কৰোতে কিছু লোক সেই তেখেতলোকৰ ঘৰত অহা যোৱা কৰে এই অহা যোৱা কৰা লোকসকলক আমি মুখ দেখা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ বাইকসমূহ তেওঁলোকৰ গাড়ীসমূহ আমি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু সেইসকল কোন ব্যক্তি আজিলৈকে আমাক যদি খুধে আমি ক'ব নোৱাৰিম কোন ব্যক্তি হয় হেতু আমি নাজানিম এটো কথাটো Borjan MEC constituency ke parlo Karbi Long pen Nagaland aduya hoi Karagawa long KAEC pen thang lo bipin pen si jiri pharu isira truck angkang Genesis Max School amen kimrang bomlo la soputha kachini ja phan pusi WKS atum adimaklong an humri damlo bonda la so hem ki kim kerang bom ahem phu Karbi Long kali Guwahati sor pusi pachini pon La solong lia phan KAEC pen thangalama bipin basi ko sonsi chiri pharu isira trokalong li skulamen pen longli kachirai ja phan ke bor ilo
la sila so putha kritarli pemmi si ingsai nang ji pusi WKS atum pachini pon sila sorteng basa nito ng humrig lo kidamtang tan itong patay sinang humrig lo samin itong pinangan arju pater tog lo samin itong pinian sami kacing kinang ja kinang sot abang phu pa cingki long lelang lapan citong long lelang lasi ako pini sami itong tanang humrig lo lasi skulamen pen bangke lada karapson ki claim arju ding ulo pesin arju long si skulamen pen bangke lada karbiang longot along le pinakapot si skulamen pen mai corruption claim nang nei pusinil to women case song pen makening jeji le pening jing tung athe ladak sumar we pin pen ladak Genesis Max School CBSC pusi dak borlong tokpon lo si alang lai to ladang si school pen hokpet skulamen pusi dak kim kerang polotang te ladak council sortum chini duluma lalo nile to hin pen karjugang tung make athe council pen nang se enoshi pipe pate la analong le bigha ladak adang te 160 bigha ko so sila to skulamen pen analong le latum kachirai long pobla aku school along lay padala na bigha adang thenang ni ke stamina ladak bangke 160 bigha ladak school men masal tum dak kim ranglo lapen ke corruption ki claim I pinang anitum alam the nitum arju pon long lo lasilitum arju pater tok lo stame kaningje banglada ko mane asar do pupo ko mane principal do ko mane ha Guwahati ban si lason na ke handle pasasitum arju long lapen birta long si jong si Guwahati pele do no na hok pele do no India bana bahera le dono sami alang tumolong le ke ladak si doma ti la salang litum nilitum ke wang penjong sakinang do kacing ki penjong si nitum la so skulong ki bi ji aphan ning hang polo talang litum tanil tum birta long pen pulpate na arching ki nang ja palo la penda karbiang long ara ni tum del dak ke wang nang humri la pukali kaprek ham phanga song tum ta pinang andak na humri glos tami nili karjugang tung ke koma tum si la so school bang ahokpet abirta ke mi ke long ma la sini tum me karjugang tung sita non nilitum ke wang ateng karjulong ateng bakachinia teng polo te ladak men ki NC school men chot ladak ke corruption ki claim phansalang litum ko pende bidikang lim do ma posin ditum ke ki tin ponno athe dagang se school ba men bang se kim betel ga principal non ba principal kali data tum stame ko mani tum dak doji ki claim ke damatum la tum stame yang ciklang do nang ji stame la tang ciklang do de na sedak ko mani ku malo ne labang puno ni tumri bom la la se non il tumpini la dana ko humri I mati tum la dak labang so news no ni tum ke pachi thangkang tunga bangke la da school men pen Genesis Max School CBSC labang so school ke la ke men chat la dak ko pene thetan ko pene bidikang lim ko pene corruption ki claim ja side do posini tum non tin pon la se non ni tum bangke la so ki claim abang photum bhan hokpet akam ki claim ma kalima kalang mapuke ni tum tarli dun bom lang lepen ni tum labang so Genesis Max along kedem ington te lang pini pen tum phong ni wang la kono ni prang da wang bom lang ladak a hokpet school aphan kalima kalang ma lepen a prang se bangkal council tum same labang so school amen besala an karbiang long along leila an dang ke the la tum kachirai posi council sor phata chuni rilo nang li tum labang so school long na humri ra a hokpet school aphan kalima kalang ma council sor ta ladak na humri son te me parji posi ni to women ke song pan chuni rilo a the ladak council pen jong se ka inusia we pote latum ko son sila da council pen inusia we pin pele ko son sila tum da school ka bo hailong po ma school men pe ko son sila analong le dang ke railong po la helo nil tum hin ben ka ni jedam tong ke la si pinili tum na ko humri la ke la dak Genesis Max school along la penon la ani tum pat karju pater tok pa na phi ta thang alam nang klang dun de lang banang chi than dun dak de lang abang phu nang klang ke lang polo te ako ni tum ako wang thu bom lang la pen un an ke ni tum dak tar lip sab la helo nili tum pini bang bete cingki pon ingtung te dalo athe ni tum kidam tang stame cingki pon lo sitame nili tum hanang ke thak don ke ladak ko mane VDP tum si nang to dun prong po ko mane school osomar master jer tum rong so somar bang pho tropa rek roi se la tuition tap si patot prong si nang lason se nang si than je ni tum ke school aphan school aphan pote tuition somar dak patot bahini bang to bang pri bang patot krai ke la son kali ke ladak ko mane pane bang a khai dum han ta me ke che ke bia so tum si ladak ya athan bang ta ke theglong asila tum phan ko na pasi tangka pi le la than bang bai nong pi bom lo le ben ko mat lo la dak la sila dak ke la tum phan ka ching ki ke thang ta nang than dak thek the ko mani abang phula dak do pasi tum chini la sila bang sa bang phu phan chi tong long le tik ke ni tum ke dak wang bom lang pen ko nang tar le bom la Pinijak hong ni phai player ni Journalist Association for Assam Karbiang Longri Akimi arpu ge chepek pona me taralang so Karbi people holds rang sina serpo ahemtun along me ingipon Jaffa Karbiang Longaro abarim me phu sampri bepen me chari ponsi abarim rapchon bang rajasteron pen mai ke phala pen ke aluhi pachini apor en ponlo aluhi sarpo aman pen Jaffa bidisar po Dr. Longsing Teron Jaffa KADC bidisar Kiri Ronghang
lapen klang clear teron atum chetong nung si bidi sori pidun lo laso me long ka chetong dunatum chedon sarpen jafa karbiang long arula ansusi kapangtang pon thuji lapen aprang kejapon lin japhan meipu kimi ranrong pi kongchun bang sahil inti dun meipu rajesteron abraham tisu lapen amir bi rap kongchun bang phi donalisa lekthepi rap chun bang theng tom tok bi pachet hang chun bang sarpang ri tisu pachet hang chun bang enroni ronghang sahem chun bang hurik skim be dihin rimbang rajas ronghang rap dihin rimbang phangkri teron klembang phu bangphi sunita intipi nelson terang dominic teronatu maphan ingwai ponlo anparta bidisar po dr long sing teron bidisar kiri ronghang lapenki bidisar klang clear teronatu maphan pekponsi arpu kachilar ame mesen pen pachun ponlo Chorupar piglo ilitumhan piniani journalist association for Assam Assam kanglong penang award penang an award kedeng nundolo lapen pini bang central committee pen direction ateng pen goti pen lamthewan si pini elitum long central committee long chief advisor sir dr longsing teron ke hai alang li pen bidisore chor jupen chithan pen lapen elitum long dubom non ex lo president kai sampribi alang tu bidi sore che than pen si pini nitum la so budi bang parjab lo la pen la so parjab long mission men parjab long lo nitum long advisor kiri rong hakta lang nitam chitong lo la pen te klang clear sarta long chitong lo advisor la pen ilitum long doctor long singtiron kai lang nitami nang chitong lo mission pen lam thenang than kang lo koson nong ke claim nang jima kosona ota durtong do nang jima lapenti none portela din bobu thak alam the penang nang than kang lo nang bujai kang lo besi ning the piglo alang li tuman chorup piglo lapenti non eprang ke wang jibang nili tum ke mata jungjung mang ke la puse mata lo la ili tuma phan asepti mate ili tuman akirai kom jia phan nili tum jungjung ben mata pondo komiti ben chan pondo la bang ke workshop bangke ni thoma farman deng ponpu olkar bianglong la bangke komani district press club komatha nangnelo komani digital news forum nangnelo komani asam son pujematha nangnelo ge workshop bangke ilitum documents ke nangji mate kirai kom certificate si nai pot charli dunno bo approve ke nai posi ni likadu ko kar bengong solang dorot tok bang pen chenglok than bang pen chenglok news long claim dun anatum mata chuning rilo nili tumalong aporang chipidun po lapenti horang nang pidun po ningthe ponor pende karbeng long autonomous council along ko anat nitum iriken kam chipidun po lapenti nili tum penang an saike de ingpan boripon po for Assam আজি নতুন বডি পুৰণা যিখন বডি আছিল কমিটিবোৰ এইটো তাৰমানে সময় হৈ গ'ল আৰু এইটো মানে নতুন আজি বডি ৰিচাফল কৰি পুনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি গঠন কৰিলে আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত যাতে আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ যিটো সিকিউৰিটি এণ্ড সেফটি তাত মানে যোগদান দিব পাৰিব সহায় বা থিয় দিব পাৰিব বিপদ সময়ত বা অন্যান্য যিটো সমস্যাবোৰ ইয়াতে সমাধান কৰিবলৈ আলোচনা কৰিব এটা প্লেটফৰ্ম এটা ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ আৰু এতিয়া অহা দিন নতুন সভাপতি ৰূপত ৰাণ ৰংপি আৰু সেক্ৰেটাৰী সাহিল ইংতি ইহঁতে ভালকৈ কমিটিখন চলাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ Assam Raikom Sai Kiatum do di sang sipin pen amit hanga sai kachiklem la pen ki du kachirok to kajok penang an sai lang nu kachuklem atum chingnang lu lasong si Guwahati Raikom Sai Kiatum pen ahok hiatang ka beha ki klem abang phu atuma phan kiri ka kuru ka sai ki klem bo mahot 6 mile Nagaland House adungalong ihumakaralong gurup dong si ahok hiatang ka nepon long lu laso tangka pen ka chingnang jagatum ajay Biswakarma pen
Debajit Deuri Banghinita Dhimaji District Asarpusi Bangthekpon Ajay Biswakarma Abang Raikomsai Kiari Dengpen Kachipa Jok Japhan Kebor Ipen Kikat Ahot Raikomsai Kiatum Heliamu Pangjardungsi Ajay Biswakarma Phan Heli Amu Arialong Kirwajok DMCH Along Silang Ponbomlo Pinia Abirta Lansi Kangton lo Kardom